woke up to the morning light, colors dancing in the sky, dreams of blue, orange and white. Kublai pi ki parlok baro sisin nga priang so bhai pi sha ni ka channel ka jonga anta ka sngi nga don ban pen e pi ya ka wei ka chaka ka itanat bha bat phinamla ban nge ba ka ni ka chaka ka don po Meghalaya ya ka ni ka chaka la tip ya ka kum ka kan tayai valley ka ni ka valley ka don ha ka snong mau sao ka ba ha ka southwest Khas Hills district Kani ka snong mau sao kajangai kumba 40 kilometer na mau Korwan mat kumba khandai 15 kilometer na Shillong ban poi shiru kani ka jaka pila ban yai lamba ka surok mau Korwan hadu rangrang kani ka surok ka ban lecha noston lani lamba ka surok mau Korwan hadu wasi nawasi sha mau thopna bat lani lamba ka surok sakwang hadu mau thopna te mendang idang mi na mau Korwan bat ngini ai na ka surok mau Korwan hadu wasi bat wasi hadu mau thopna kani kasurok syapang kadiang kadai kasurok kabalai shan nostan lengba karanglang Hangni hakasnong ro ba kadan kawi ka fish sanctuary internet ba bat pila banyu i ya kito kha ki bahe bat bapun jaj ba ha kawa laru ban syong ling don ru ki jaka sakai pengan akro kabapet dapat nila poi ha kani kasnong mau thopla tang nila poi ha kani kasnong mau sao namar bangim tip ya kalenti ban lek te tongin syukli da ini mama ma ketika kentayai cirkai hana cirkai habjat ana long hano penceng dapan habjat ano ada telak yang hati ha renong renong majan kabut habrung nai hati pilih turok ini tu surok nak te men ante cak jate ha siao yang hati cuma yang sehat yang majan en cuma ne siao kau telak mai apa lagi mana itu kakak kata cuma ne mau sao ke anak marah no oh en tu surok budi ane phangadiang te di be te oh hai ta Katkum kajing batai jong itu iba ngitharai kala bandai kani kala tungin lej laka lej bat min persang ban kali na kibreu kat kibang iya kendo halanti kali ini ya oh cuma ni mau sao kayak no dane ada cirkai cat ana hana kentay ya cek ya ada din cuman ya ada din cuman ya en teh bende kada yang ngay này kada ni pam sop ngay ne ha thong mấy ngày sao thong mấy ngày dalam tadi nyusurok di antigen di rumah dia dia kalau warga benar nyusurok di rumah dia sampai dia anti belum kayak jalan sekin sampai dia Tik kaget dia dah boleh ya oh batai kan cek hilang orang lah cuy je tu matai cuy je matai sebelum market dulu Kalau ini
Ketika jaka cirkai kentaya gitu ka. Kare. Oh, udah lagi. Oh ini ke kadang juga. Oh, terus no ini kemarin. Kamu di benar. Sebentar. Sudah sakti sana. Sampai dia dan Kumpakan minit saya cek aja. empat lari apa dia Ramadan kamu Ambil amaran baik. Kan lantai. kan. Sekali sana tak. Taceng ano. Macam batnya. Oh. Oh. Mai lari nak. Oh. Hai tak boleh ha. Apa dia duit harus rok hendak andang. Ah. Ah, Am di ni pun. karena lah bro lah. Lah timbro ni ha. Ano, Kulit ah. ikut dia suruh ke sele. Ke sedikit. Ana yang kau ala no. Ane, selana itu. Saya kena kejakan lagi. Ke dalam ke baju ini. Kursi ya. Udah. Ada kutaya masa. Kira kamera meh ha. Aduh taha mau sau sangat kali dia udah kasih hijat deh kita itu untuk ba dah sudah oleh jaga sabun yang ini malah ada kalau di klau ke ba nah dah guys deh kita tahi Halo, Kublai Parlok. Welcome to our channel. This is me and this is my friend. We are here in Kentaya Valley. Hai. Kublai pi Parlok. Saya sini yang subhai pi akan ke channel ke jonga. Mentaka singi ngidan ha kene ka snong mau sau. Ka bajengai kumba 4 kilometer ena makrwat. Hangni ngidon akan ka Kentaya Valley. Bationg basila bati pengentai ka jingjarngam bagi di internet jeng kilum. Tengiwan argot bari di Parlok be relang matnya. Di ba. Mai. Iskwa tang perwan ya guys sini ikwa bani katakan di pengat dan kamariang. Habang iwan poy sini bang bakajing yalam jong argot ki kena lokal bade ki local guide nane. Kila yalam ngi kumba sapone san pomine de ngila ya ikjat sunu kene jaka. Kalau enggak kelenti ke ba koru karambat. Kelenti ke ba klau. Ngakafat ya baru ki Parlok ki ba pet ya kene ka video haba piwan sani ngakentu ya pi kamtam lele ya kitu ki tores ki ba na kamjangai na marka ka kalenti kamlong kalenti ki ba pet bat kam poi kali sane te ka ba pin shu kontak ya kine ki brusnong ki badan sane kila banwan yalam ya pi saru sakane ka jaka daka masuk basain nang ba pinpoy sok pisah na kene jaka namar kejaka kalau ke baklau te banwan marwe arngur kamlong ke basngai namar sarta sababun sakilat te ba yo lese kumno haka jingwan ka jok pi yo pinsa ja te mentah idon hangne bat ngin insa leit ban hiar sekete bat insa Hera ka drone sibet bari saya pe jatu karno kasi internet jong kene ka jaka ka drone view. Parlok matang idan ha kene ka tham mamanta laban iye kini na haba piwana kene ka jaka kalong ka jaka ka bangsang ba. Kan na ne. Ngan tapi kini ki kena amasi gidan hangne kemudian kamera ban khuslai gidan kini ki Parlok ban yalam pi ada sane nang tahun ngan pi. Ki kene ka madan phila ban wan yele kai hangne phila ban yalam kumiki football ne ke ki na kai jong pi phila ban yalam ki family jong pi hangne ban yabam te pe hangne pi kini ki cowboy ki jongi pe ni ma pergi ksa ma haru kana ksa la ma me pergi la alai me te pe don kini ki ksa natural muscle ki ki anak parang ne pe hangne kini kini no sarai masih hangne bang pensengan ki kita kilang berat yang biasa tau. Belajar. Hai, teman-teman dan ha kena kenti ai beli. Baik kena ki Parlok jongi.
kinong saray masih hang ni, kinong saray belang, kinong saray langrot, kinong saray kulay. Kini baru kita giau niau pembeli. Kiri yaw Jauh punya baru. Nang nih nak senangan najan kita. Nak kena kesnong mau saw, na so ya. Mau melak, Mau? mau melak. Mau melak. Mau melak kan ana ta? Ini kenjang. Genjang. Tapi iya nih punya kenduk ini perlok. Ibu setenat ha. Ini tu kana ya pi, kin penji ya pi, kini cakap bu setenat. Mungkin kin penji ya kini gi belang, kini gi mesai, kilang perut, ki kulai. Ni ke jong setenat kini cakap teh. Tidak elak jong pakan, dah subah tai pi pakan. Sa siwan hi namar ngimla syu berbatai ya kajing itenat jong kene kajaka. Tang da pilai ihi da lagi jong hikmat. Tang da pilai ihi da lagi jong hikmat kemot bisa susu badi omat ya kata kajing itenat ba kajing bat kal air ke be ang ne kata kalong kal air ke batisi patimon kal air ke basusing ya. Tang kata khudai sibun. Bye. Bye. Perlok ada piwan kai sene sepok kita ya beli kebadan sepok masau. Terus kemudian ini ukulai udan bakung siong atau bapiang bapiak lah angsan produk ka siong kue ubur kalau bersiong sana 10 minit na kajing ketip video na pendur na de gubha tu tei umalik udan sini na ada TDO tu umalik Malik jong ni kulai te no te tum lele me chim ong me waro pisa da ai chi ta Pet kajing iskun jong kini ki kena ki padap daga khaman ke bakman bat hu samki abangi wan sya kani ka jaka ngida hun sisya kamen sim namar ka jaka ke ba itnan lambat kajing don